Arkadaşlar biz Batken Oblası Leylik rayonuna geldik. Arkadaşlar Esalı son boludan Pansenat Rahatlaus 6. aydamız. Bardı oyda olay. Rahmat sizlerge. Rahmat sizlerge şunday uyuşturup verip şunday bizde oylap, çıraçlarda oylap, meditsina hizmetkarlarını oylap sağlığı yönetkenimizin için hazır жақсы bizde köyдің ortasında жақсы sağlık. Biz Batken Oblası'dan gelgen dərgərlər, medayimdar, gence hizmetkarlar Çopanata şəhərinin 6. ay pansionatıda esalı otağız. Esalı жақсы болып otar. Tamaqları жақсы, жатқан жерlerimiz жақсы. Esalı көңілдегілері өсіп otar. Buna bugün kruzga çıktık. Paraxotda hem жақсы şart düzü berişti. Rahmat profsoyuz uyumlarına, ministerlikке. Boşun жақсы esalı otağız. Kemçilik çok. Bardığı жақсы. Emi 5 kol birde yemesi geldi. Bağırız birbirimizden suradık. Kimce alacağız desek. Hiç kim. Biz de 13 geldik Kızılkaya'dan. Вообще hiç kim özce alıp жасаған жоқпыз. Наоборот, довольно. Мына қыздарымыз. Вообще. И питаниясы, житье, условия, все жақсы. Тамақтары да аябай жақсы. Дискотека каждый день. Кечінде дағы концерт қоябыз деді. Азыр теплоходқа даярданып тұрамыз. Сағат 2:30-те кетеміз. Жоқ, біз мақұл емеспіз. Біз мына қыздар айтсын. Жоқ, біз мақұл емеспіз. Біз жақсы жасап отырмыз. Бары жаман емес. Біз да ішіне жауып нәрсе ойлап отырмыз. Негізінше мындай бір адам сөйлесе бары крайне болғыстан ошол ким жазған болса ошоны анықтаса болот да. Кайсы область, кайсы шаарда мисалы Баткенде бізде райондар көп та. Ошо жана силер айткандан кийин биз баарын эле дагы жазып эмелерге жазып коюптур. Соткаларына. Ким жазганын билбейбиз эми. Анонимный болуп атат да, андай